Kum kadak ban kemau brom ya kitu ki pulit ki bala IT ya la kajing im kat bagi dang pendep ya la ka kamram. Nakal yang ka district executive force jong ki board pulit ka Riboh district ki la pelong ya ka program ka Bakarpang. Marakhe ya ka program Run for Martir. Da ka pelong ya ka marathon nadu Sidon Auditorium Hall syadu umlang kedai Auditorium Hall. Hakane ka Run for Martir jong ki board pulit ka district ai simbenta da ki spangut ki pulit ki ba ai ya kajing sakri hapo nangpo. Ki bala phiaru hakilai benta ki bakuntup ya ki recruiting constable ki woman police bat ki general kategori. Ya kane ka marathon lawan ban plil lani flag off da uba lansio semli. Uwe na ki samlarang ba ubala don benta haki babun ki kam bahalang. Ubala syemi ka benta kumu kongsan haka jing don laru da uba dangsan krem deputy superintendent of police traffic uba VDS Rambai deputy superintendent of police headquarter lembat kuwe ki police officer. Layoru ya kajingkran ai mensim leng ba lansio semli ubala ai jingero ru ya katanat pulit ki bala syemi kesenjam ban kan mau burom ki tu ki pulit ki bala klatno kat ba kidang pendap ya la ka kamram lane on duty ula ai ru ya kajingkit bok kurang ya katanat pulit bakanang la ban ai jing sakri ka bajanai hakaliang ka songsuk songsengan hapo kan ka distrik hi berkawai te kadesha ka ek ka ba pensa jikin mau tak step ba ka jingim jungi shisha ide ban le kum kini ban mau ya ki ba i ba thon jungi ya ki balali shwa akhmat jungi ki balai IT met labat mensim na komentar jungi de kadai kasim peningkong ba ngani i ba kunye ndong ko di bhai apo ka jingilam jungi ki officer pamta bat ngasgo salam ba apo di bhai jungi ba kunye ki sim benta ha ka dei ndo ban mau ki balayap ki ba IT na komentar jungi shisha lada itu kat idon ki brio ki baben ki polis jadi lada ngi tokat dapat lada kan ki polis lada ngi yang ginam dan jusuk kenuksa paling some kalau ba sibuk mentara lada ngi tang silong lada amdan polis ngatrai kenam poi sei ki papi pimut nama ba bawan nak sai nene ki bayat kila shui yang hantu la shui kri hantu lada gundan polis bangang siom ba lada ngang ya silong lada ngani nai wi suruh ba wan na wi ka sai lada gundan polis kali kinyai be la ka jong kinamai la di ba keras di ini riwe benta iba ni ya kendo markasi bagi polis kilang kiba kongsan bagi importance ba la ka jungi ba markasi ba tam nakapede sumsuk sungsay lada di polis kimdan kanandan ke sumsuk sungsay hasdong hatau lani hakani kari tamtam hapori bhai ban ngasu sarang ba menta kini ki officer ba menta kilong ki bakloi bani trelang bat badidan benta ban ni ba namar hawaj kadi jisha lada di polis kimdan ke jingejan bat ki ba kanlong ki jingye te yang mentah ngapai ba pedang kejilan jeni ki officer ba mentah apo ribhai hilong sisa kidan keta kemesim bania trelang bania jan bania dan lang bat ni pai ba kenang ba nila banwan ra ya ji sok sok sai apo isdom ngthau bat apo kamtam apo kadong ribhai hi ba oi te kakani lupol ngaso ban ai buram ai ikut kiba lacim mentah bat kibat itu kita job dan kita job semua ye hari ini kita mentai kita ni job dan kita job de hawi gas buat pat itu kita job kita job de tang kita kentir ni ngah ni ko lesibun bat to dang ilong kita ai mesti mi kuwe pat bat bagi nang itu lang apa deng polis bat di publik kepada hari ini katanya boleh juni indang jan indang itu lang bangin la bawa kita sok selesai hakani kari hoi jungi ni semua la samru ya ki kusnam sekinong job ki bakuntup haka RC kategori ya kanam baningkong lara da udhumlan marwen ya kanam baar lara da u lamiki wan bat balai lara da umar biangki suciang katba haka woman kategori pan ya kanam baningkong lara daka constable dakahi kendan baar lara daka renshai bahasari pat ya kanam balai lara daka lalita marang katba haka general kategori ya kanam baningkong lara da ujon shela baar lara da unong bet inghi bat balai lara da udhanto rabha